Hi guys! Let's check our 3 little kittens. Nara ang mama. Zia tot. Hi Zia tot. Paway na ka? Paway na ka patutoy? Na sila sa balde. Hi me. Hi. Na sila bintana. Hi. Wag duha ka laki, 2 boys, 2 males. No, laki man. Laki. Dayon laki po. Para sa ila mama na orange. Na girl ni. Female. This one is lucky. Weh. Ayo male. Maulaw man siya, maulaw. Pero bisi. Hi Mimi. Be. Laki. Duha ka male. Ug usa ka pay basan mabuhi ni. Kay last time ang anak niya kaon dago ito sa wildcat. Mundo. Meow. Hi. Today is August 10, 2021. Last week of July man sila. Bye-bye. Bye-bye kittens.